मणिपुर मणिपुर की वांगमदा मरेबाक निंगबसिंगी नुमित थौरम पाक सना पांगथोकनख्रे अखोइसु इसागी ओइजबा थादोक्तुना इमा लेबाकदमक करिगुम्बा खरदि कथोकपा मथौ ताई हाइना मणिपुर की गवर्नर वी सन्मुगानाथनना फोंदोक्ख्रे अमदी JCRPS के कांगबो अमना मणिपुर की गवर्नर उनख्रे खुमजरी मियंग ताबी बिस्मुतराम उचरी हौजिक बपुंगबा पाउसिंग मणिपुर की निंग तंबंगानबगी दमक ब्रिटिश का लांथेंगनबदा इंग्लिश चनिपान मरफुद्रा माथोई की एंग्लो मणिपुर वादा थवाइन पोंथा पीख्रबा बीर तिकेंद्रजीत अमदी थंगाल जनरल यावना मरेबाक निंगबसिंगी नुमित ngasi मणिपुर अमदी मणिपुर की वांगमदा पाक सना पांगथोनख्रे मपुंगबा थवम स्टेट गवर्नमेंट सिंधुना कंगला अमसुंग बीटी पाक ता पांगथोके पुवारी ओइना लेख्रबा ममा लेबाकी दमक वाथवाई कटख्रबा अथौबसिंग मुनिंगसिंगबा खतनतना अखोइसु इसागी ओइजबा थादोक्तुना इमा लेबाकीदमक करिगुम्बा खरदि कथोकपा मथौ ताई हाइना मणिपुर की गवर्नर वी सन्मुगानाथन फोंदोक्ख्रे बीटी पाक थौरम पांगथोक्त्रिङैगी मांगोइनना कंगला उत्रादा लेबा अथौबसिंगी खुबमदा लैसु कतुना इकाय खुमनबा उतखि थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखांगम मिनिस्टर MLA सिविल अमदी पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिशियल कयासु सक याखि कंगलादगी खोंगना बीटी पाक फाउबा थोरकलगा बीर तिकेंद्रजीत अमसुंग थंगाल जनरल फांसी तौदुना हाथिबा शहीद मिनारदा लैसु कटखि मणिपुर राइफल्स की कंटिंजेंट अमना जनरल सैल्यूट पीखि बीटी पाक की मखा थंग सरुता पांगथोगे थौरमदा गवर्नर वी सन्मुगानाथना अवांग नोपक लमदम असि महौसागी फजबा लमदम अमा ओइबत नतना ममा लेबाकीदमक कथोपा ngamba मियोय यामना लेबा लमदमनी ब्रिटिश का मायोकनबदा हनबा लेखिदबा लमदम असिगी मथौना लेबा अथौबसिंगी मचा मसुसिंगना ममा लेबाकीदमक कथोपा ngambadabani हाइबा वापम फोंदोखि Every inch of this land is holy, sacred, great for me. Every person living in this holy land is my own brother and sister. Finally, I am ready to do anything, any sacrifice for the protection of the dignity of these people, safety of these people, safety of this land, safety of this culture. I am ready to do anything. This is the spirit of patriotism. चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना इंग्लिश चनिपान मरफुद्रा माथोगी अगस्त 16 ममा लेबाकीदमक थवाई कटकिबा नुमित असिबो इंग्लिश चमापन हुंबुद्रादगी मणिपुर गवर्नमेंट स्टेट की थाकता अथौबसिंगी नुमित हाइना पांगथोक्तुना लाकदे ब्रिटिश मणिपुर अमदी भारत खुदुम चंदुना मखोगी लोइलम मखादा लेहनखिबदु मतम अदुगी मणिपुर अमदी भारत की मफम कयादा पालिबा निंगथौसिंगा पुनसलगा थेंगनरमलबदि माइथिबा पीबा ngamlamba yai maramaduna ekhoina tokai tabagi wakal thadokuna ima lebakidamak punna honaminaba tai haiki देश की मायोक्ता लेप्लम नबदी भारत अमसुंग मणिपुर कदोनुसु ब्रिटिश की मखा पोलमदब याय हाइबसिने खंगहि सिंग थमनरिबा वफम असि पुहुंग थमलगा तोखाई ताननबी वखन थादोक्तुना एखोय पुन्ना इमा लेबाक की दमकदा याइखननबा होटनामिनरसी हाइबाई वफम खसी थमजरगा स्वाइदा तेहनजगे जय मणिपुर मसी अंगन अयुक्तगी हौना बीर तिकेंद्रजीत की अरोइबा यताफम ओइखिबा हिचम याइजमपाता मणिपुर सरकार सिंधुना लेखिद्रबा अथौबसिंगी मफमदा इकाय खुमनबा उतखि तरमदुदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गथांगम स्पीकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर MLA सिविल अमरी पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिशियल के असुसरुक याखि
ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯒꯟ ꯁꯦꯜꯌꯨꯠ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯈꯤ Palace compound leba Thangal temple da so Chief Minister Okram Ibobina luchingduna leisu katuna lekhidraba athobogi mafamda ikai khumnaba utkhi Manipur Pradesh Congress Committee na susinduna marebak ningba athoba singi numit thauram Congress Bhavan da pangthoki Chief Minister Okram Ibobina luchingduna Bir Tikendrjit Thangal General amasung marebak ning tambagi lanfamda lekhidraba lanmi singi mafamda ikai khumnaba utkhi Tharamadуда Deputy Chief Minister Gafagam MPCC ki President TN Hauke Minister MLA amadi atai thaupuba sing susaruk yakhi BJP Nambol Mandal Nasu Party Asigi Conference Holda Maribak Ningbasingi Thauram Pangthoki Thauram Aduda State Election Management Committee ki Convener Jes Chauba Mandal ki President S Brajamani BJP ki Wangang Loy N Mangi Nambol Municipal Council ki Chairperson Birmani Su Saruk Yaduna Bir Tikendrjit amadi Thangal General ki mafamda haikaleka tamki British Empire ki mayokta mama leba ki damak thawai katkiba athoba singi thauna lingjel ekhoina saithabagi mahutta makoi gi khudung illasi haina TS Chaubana phungdokhi Jamaga kumangarak shuba athoba singi ningsing numit ka mari lena ngasi amkil nupi samas amari chingmi tami chingmi na sindura athoba singi mafamda numidang da maira katuna ikai khumna kre wahena kai imjaw larimbi community hall dagi miyam gi oba maira khongchat amaga loina na BT Rota Lalaga BT Park Taleba Sahit Minada Maira Katuna Ikai Khumnabagi Tharamadu Pangthoki Nupi Samas ki President Secretary Ramanina Ngasigi numit ase Mama Oibi Singidi Khwaidagi Ningam Daba numini numit asida Maribak Ningba Tikendrjit amadi Thangal General bu Fasi Tawduna Hatkiba du ngasigi Mama Oibi Singna Ningam Dabna Tengthari Haiki British-na mo pharaga makut tungunaraga hagba pungsiga pugiba ina kawana man kamapita da thamoy da mai ho da siakhi man millango ngachi adini JCILPS की कन्वेनर ओरंबा खोमद्राम रतन की मथक्ता वांटेड लाउथोपा मदि मणिपुर दा ILP चना लोहाइबा खोंजंग नि सरगम ओइना सिविल सोसाइटी की मियोय मरीना साबा मिहुत अमगा मणिपुर की गवर्नर V सन्मुगानाथन गा उनखरे निपी समाज की जनरल सेक्रेटरी TS रमनी JCILPS की वुमेन विंग के कन्वेनर ओरंबी एल गानबी सिंगजमेगी JC की कन्वेनर चेस सुभाष अमरी को कन्वेनर तोंग्रम थबाना महूत सिंधुना गवर्नर उनरबा मतुंगदा एल गानबी ना पाउमी सिंदा फोंदोखिबदा मखोइगी माइकेदगी रतन की मथक्ता थमलिबा वांटेड हंदो हननबा अमदी मणिपुरदा ILP चटना हलो हाइब डिमांड तरमखि गवर्नर की माइकेदगी हिरम असिदा महाना पांगबे याबा मतेंग पांगनी हाइना थाजबा थमलखि हाइखि अदुगा नॉर्मल लाइफ लयू हाइदना तौरिबा मतमसिदा मिरक्ता लेरेबा मियोय मिरो ताननबो होनबिगनु हाइबा वाफमसि माइकोइ फजना थमजरमी अदुगा लोइनना हुजि हुजि लेरिबा अखोइगी कंफ्लिक्ट एरिया ओइरिबा जवोटनरिबा तंगदु लैतादबा मणिपुर जे तंगदु लैताबा अमा ओइननबा गवर्नर मसि मखक्तगा फजना पुखनगा छेंबिरमु हाइबसे मखोइ थमजरमे अदुगा अखोइना अरोइबदा अखोइना थमजरमी बसे अखोइना ngasi संजरई बसे अखोइना लास्टली अखोइना हाइजनिंगबा वासी रतन वांटे लाउथोकपसे मरम चादे मसिम खक्तदी गवर्नर न कक्ननबा तौबियु हाइबा वाफमसे मदि कोइ मयक सेंगना थमजरम हाइबा वाफमसे अइना मियाम द थमजरी न्यू दिल्ली की बीर तिकेंद्रजीत हाउस मणिपुर भवन दसु अथौबा सिंगी निंगसिंग थरम पांगथोके थरमदुदा MP डॉक्टर टी मैनिया MP थांगसो बाइटे रेसिडेंट कमिश्नर बिनित जोशी सोशल वॉरियर्स मणिपुर की वुमेन कोऑर्डिनेटर M दैना सुसरुक यादना अथौबा सिंगी मफमदा हैकत लेकत तमदुना इकाय खुमनबो उतखे मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल न सुसिंदना अथौबा सिंगी निंगसिंग थरम इबोयामा सुमांग लीला संगने न पांगथोके थरमदुदा चीफ सेक्रेटरी O Nabakishore IMC की मेयर स्वराम सुनील जेनिम्स की डायरेक्टर डॉक्टर देवेन लाइसम सुसरुक याके थरम की सरुगमा ओइना तोंगा तोंगा बा सुमांग लीला लुक के आर्टिस्ट न पुनसिलगा सानबा मरेबा निंगबा कोइरिंग सना उतखे अथौबा सिंगी निंगसिंग नुमित असि थौबाल डिस्ट्रिक्ट की तोंगा तोंगा बा मफम कया दसु पांगथोनखे
District Administration Thawal Sinduna Thawal DC Complex the Supangtoki Taramadada DC T Ranjit Thawal Jilla Parisat ke Adaksha Case Surnalata Thawal ge SP Radashyam Amade ADM Lembana Chungba Miyoi ke Anasar Yaki Tikendrizit Amadi Thangal General gi photo da Laisu Katuna Ikai Kumnaba Utki Adaksha Surnalata na अथौब सिंगना तौरम थबक थोरम सिंग असigi मिरोना मुन्ना खंगजिमा तंगाई फदे हाइके डीसी टी रंजना पुक्चेल तिनदबा मदे लिंगजेल मानदबना लेबाक अमबु लेखा ताहले हाइबसी पुवारीना खंगनरब वाफम ने हाइब वाफम फुंदोके थौरमसी सना कोनुंगना सुसिंदना पांगथोके थौरमदुदा निंगथौ लेसेंबा सना जावबा मदि सना कोनुंगी फमनाइबा कया सुसरवियाके थांगतागे कांगपुना सैल्यूट पीदुना अथौब सिंगबु इकाय खुमनबा उतके निंगथौ लेसेंबा सना जावबना एगी इनात अमदी सक खंगदना इरेपापु नुसिबा खंगलोय इसागे लाइनिंग लाइसोर खंगलबा मतमदा इरेपापु नुसिरकने हाबा वाफम फुंदोके सुमाइना तबका ने कोई लेबाक से अखोय की मसक चुमना नुवादा लाकदबनी अदो इनात हाबा पोट से यारोददी ए बापु नुसिबा लागनी ए बा मसक खंगनी मसक तो खंगनी करोगी मागी वैल्यू ओवर पर लेपगोगनी करागुमा मना अखोय की खुदो चागो मया हो पीरगे हाइबसु आई मदुगी इनी बापु निंबदो इवोदा यावरगदि म थादोबो सोममोय अदो हौजिक अखोयगी लंडन से लेनासे मरिबा नुसिदबा मिबुदि लेबोदे अगोबसु मरिबा नुसि खांगाबुक तलेबा केम ब्लूमिंग स्कूल दसु मरेबाग निंबा अथौब सिंगिनिंग सिंग थोरम पांगथोक्रे स्कूल असigi फाउंडर मैनेजर मंगांगना MMRC and Unity Park ता बीर तिकेनजे थंगाल जनरल पौना ब्रजबासे चोंगथा मिया अमदि चिंगनेन सनागी मितम उतके हानसु पाक असिदा माइचौक तरे की मितम हांदोखबरी हवललिबा महैरुइत नहा सिंदा अथौब सिंगु सक ताक्तुना ममा लेबा नुसिनबगी वाखलोन चेलहननबगी पानमदा पाक असि माइचौक सिंग अमदि अथौब सिंगी मितम असि मैनेजर मंगांग ना हांदोपनी ngasi थरमदुदा माइके कयादगी लापा मियोइचा कयाना लैसु कनके Agitation and Propaganda Department Manipur State Council CPI nasu athoba singing sing tharam irabot bawan da pangthoke tharamadu State Secretary Dr. M Nara Thakai gi chefong Kholawgi Editor Case Surchan State Council Secretary L Sotin Kumar Langol Iboyama Dr. Baraudin Susar Yaki Lions Club of Imphal nasu athoba singing sing tharam Lions Service Center Sangai Pro da pangthokre Tharomasigi Sarugama Oina RIMS ki Department of Immunohematology and Blood Transfusion RIMS amasung Blood Bank Jenims ki mateng loinana Lions Club Imphal Valley ga khusamnaduna blood donation camp pangthoke BJP Uripok Mandalam sung BJYM Uripok Mandal nasu sindana athoba singi tharom Uripok Bachaspati Lekai Community Hall da pangthoke tharamadda Uripok Mandal BJYM ki President Jawan Mandal ki President N Purnachandra Nupilu ki President N Ninasu Saruk Yake Lok Janashakti Party Manipur State Union asu maribak ningba athoba singi tharom Babu Parada leba party asigi office da pangthokre Tharomasida MLA Karam Shyam Dalit Cell ki President RK Somarendra Susaruk Yake Manipur Proletariat People's Democratic Patriotic Writers Forum Amadi Hebong Makong Youth Association Hiang Thang Tarahai Development Association asu maribak ningba singi tharom pangthoke Idol Academy Kumbina su maribak ningba athoba singi tharom school asida pangthoke namidasigi sarogama oina mahirui singna lebak ningba saireng isai jagoi amadi short play sing utke Rotary Club of Polo City Imphal na Go Green Manipur Project ki makada Sisu Nistha Niketan Yaral Pata Uchara Chani Rom Thakre Tharomaduda Polo City Imphal gi S Sachidananda Milan Khaling Susar Yake Pari Puri athoba ningsing rup jibam na su marebak ningba singi ningsing tharom ningsing khul Biodiversity Park ta leiba Ipa Ipu Singi Memorial Park ta pangthoke Lupi President S Kulana Luchingduna athoba singi mafamda haikalekat tamke District Administration Senapatina Thangal Union ga kusamnaduna marabak ningba athoba singi ningsing tharom General Thangal Ecological Park Mayang Khang da pangthoke tharomaduda ADC Senapati gi Chairman ML Makshan DC Senapati Jacinta Lajaras ADC Senapati gi Vice Chairman John Hingba Civil Amadi Police ki makok thongba officers sing susaruya ki Thangal General gi mitamda miyamna laisu katpagaloina Senapati Police ki contingent amana General Salute PK ADC Senapati ki Chairman Makshina
Thangal General Gumba Manipur gi Thona Paraba Athobu Singna Mama Leba ki Damak Thawai Kathiba Aduna Manipur bu Ekoi gi Lamni Haina Akia Khang Yaudana Chautok Chabangam Libani Thangal General na Mangjaramba Manglan Maki Wakalon Amasung Thona Lingjel adu Ekoi Khudimana Chena na Bahona Rasi Haiki Tharongi Saruga Moina Lebang Ning Ba Ise Amadi Lining Laisol Tharamsu Pangtoki Kasar dasu athobu singi ningsing thoram paksana pangthoki pangram da leba pauna brajabasi gi mitamda miyamna laisu katuna ikai kumnaki Manipuri Youth Committee Udarbon Manipur gi Facebook group amadi civil society kayana kusamnaduna thoramadu pangthoki bani thoramadu Saikhom Kamlakanta Manipur Youth Club ke President Chitaranjan Manipur Sahitya Parishad Assam ge Hanagi President S Pakachan Susar Yaki Assam University Yauna Sirjagi Tongan Ba Mahitam Pam Sangsung Dasu Athobu Singing Sing Thoram Pangthoki Sirjagi Guru Chan College Janata College Kachar College Dasu Thoram Asi Pangthoki Assam ge Dhalpukuri Manipuri Kala Mandir Sikari Gate Hozai Dasu Athobu Singing Sing Thoram Pangthoki Manipur University Students Union Asu Sindhuna Patriots Day gi thoram Manipur University gi bus stand da pangthoki thoramadu Manipur University gi Students Welfare gi din Professor N Mohilan Meitei Musu gi President Manglemton Meitei na chungba miyo kyara sarya ke Bir Tikenjit amari Thangal General gi mafamda laisu katuna ikai kumnaba utki Meitei Council More gi office ta chamaga kumanga rakshruba Patriots Day gi thoram pangthokre Meitei Council More or Community Development Organization More MSU Chandel District Committee More Ka Manipur Apunba Nupi Loop More Nupi Kunai Chakwat Lamjing Loop More Minority Women's Development Society More Muslim Women's Development Association More na punna sinduna Naba thoba singi mafamda laisu katuna ikai kumnaba utke Athobu singi ningsing numika mari lene nangasi so mungda laiba Biramongol College ta College Asigi Student Union asinduna I dan tawbagi tharamama pangthokre Siza Blood Bank and Transfusion Service Nehru Yuba Kendra Imphal East Lions Club Imphal Greater amadi Life Liver Manipur ga khusamnaduna pangthokriba I dan tawbagi tharam aduda mairoi singna saru yake Patriots Day ki thoramasi Kodompo pi lamkhai da leba Kinsta Foundation School da su pangthoke tharamadda school gi mairoi singna athobu singi mafamda laisu katuna ikai kumnaba utki Athobu singi ningsing thoram Tera Idol Club ground da Tera Idol Club amadi Milana sinduna pangthoke tharamadda Sapam Lekai Gram Panchayat ki Pradhan Athopam Bisorjit Milagi Luchingpurel Moirangthem Naukomba Meitei Bijoy Govinda Gram Panchayat ki Pradhan Enrani Ningthozam Lanchana athoiba mithungnan sing oina athobu singi photo da laisu katuna ikai kumnabu utki Hengang Kendra Naharol Apunmana Sinduna Hengang Mayalikai Leba Nauroibam Kapugi Yumda Athobu Singing Sing Thorop Manipur University gi Professor N Raj Mohana Athoba Mithungnen Oiduna Pangtokre Thoramadu Athobu Singi Mafamda Haile Katuna Ikai Kumnaba Utki Winana Minute Ani Tumina Leduna Ikai Kumnabasu Utki Thoramasi Foundation for Healthy People's Manipur na Wangjing the Supangtoke Thoramadu MLA Paunam Brozen Okram Surjakantana Chingba Myokyana Saru Yaki Pawim Ratana Teva Break Amatang India ki ahanba National Awardee Government of India na piba Silver Dew Makhal suna lejare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi Akupamarol Loktak Industry Industrial State Takiel da contact tobiu Hello Doctor, live phone-in program based on healthcare is being launched very shortly on ICE TV Channel 2. Be a part of it.
Oza Pain Relief Ointment Khwang naba ok sikpa tang sikpa phu naba singda sinaba yarba lipsam tumna puthok saba Oza प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की सेंथंग मखादा JCRE स्किल सॉल्यूशंस ना लेमना मिंग चनबगी खुदोंग चाबा पिजरी हाइरिबा कोर्सिंग दुदी अपैरल और ड्रेस मेकिंग अमदी असिस्टेंट ब्यूटिशियन नि खुदोंग चाबा सि लविनिंग बसिंगना अकुपा मरोल की दमक थांगमैबन मैसनाम लेकाय ऑपोजिट टाउ ग्राउंड द लेबा JCRE स्किल सॉल्यूशन की ऑफिस द लेक्सिन बिराउ नत्रगा कॉल तो बिराउ 7085051125 ब्रेक मतुंगा तराम नोक्सरी मणिपुर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर सेक लौथो हाइदुना इरोम चनु शर्मिलाना जंगशिलबा खोंजन हंदोखरबा मतुंगदा ngasiदगी वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम की सेक्रेटरी अरामबम रोबिता लेमना खोंजंग मखा चथखरे कांचीपुर लेबा माके ऑफिस ममांगदा ngasiदगी हौना चरा हेंबगी खोंजंग चंगसनखी माना पाउमिसिंगदा फोंदोखिबदा माना चंगशिलबा खोंजंग असि माय पाकपा नत्रगा पाकतबा अदोमदा लुमना लौदे खोंजंग असिदी पृथ्वी की लेबाक मिया ममांगदा अप्सपागी मायोक्ता लेपा मियोय कया लेडी हाइब ताकपनी खोंजंग असि माय पाकने हाइबगी आसासु उदे मसिदा महाकरिसु इकाइबा फाउदे इकाइबा फाउगदबदी मणिपुर सरकार अमदी इंडिया गवर्नमेंट ना पृथ्वी की मिया ममांगदा इकाइ जगदबनी माना ngasi फाउबदा नुपी सिंगु ओत नेबगी मायोक्ता लेरंबा थौदांग ngasiदगी थादोक्लबनीना खोंजंग असि शर्मिलाना मखा समथबिननबा हाइजके आई हक्चांग सुजि कथोखरबनी सिरगा हलक्पा फंगगा हलक्पा अदुदा आई कछु अकाइबा मत लेते अदुगा पृथ्वी म्याम पुंबा मणिपुर आइबा लेबाक से सु यामना यानिंगदे म्याम हाइबगी खोलाव म ओइना अदु खक्तनसु आई दुम पेनथोय अदु कइगुंबा खोंजंग जे फंगदसु फंगिद्रे ओइगिद्रे आइदना आइगोंदा इकाइबा लेते मदुदी मणिपुर गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट पृथ्वी की ममांग इकाइ जगदबनी अमरमदा JCRPS की वुमेन विंग की कन्वेनर ओरबी लौरेबम गानबीना अस्वागी मायोक्ता लमदम असिगी मियाम नंगसी फाउबा लेप्तुना लेडी शर्मिलाना चरा हेंद्रिंगेगी ममांगदगी मणिपुर प्रजाना एक असिगी मायोक्ता अकन खोंजंग कया चंगसिंदुना लागली ngasi robitana changsileba khongjang asida miyamna sagotkadra natragana sagoloidra haiba matamgi matung ina lepkani haike दी अदुमक लेगनी हाइबा वाफम सिदी थमजगे अदुगा मागी खुंजंगदा सपोर्ट तौबा नत्रगा तौदबा हाइबदुदी मागी मागी मतंगी मतुंगिना दुम पोरकनी अदुगा अपस्पागी मायोक्ता लेबा हाइबसिमदी अखोय लुक खुदिमंगना दुम लेगनी हाइबा वाफम से थमजगे लीगल एड क्लिनिक अब मणिपुर हाई कोर्ट की जस्टिस एन कोटेश्वर कुंभी कॉलेज हांगदोखरे मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कुंभी कॉलेज का खुसमनदुना पांगथोकिबा थरम अदुदा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज CS ब्रजचान लीगल सर्विसेज की मेंबर सेक्रेटरी RK मेमचा कुंभी कॉलेज के प्रिंसिपल के जुगेश्वर सुसरयाकी अथौबसिंगी निंगसिंग थरमगी सरोगामा ओइना बीर टिकेंद्रजीत अमसुंग थंगाल जनरल की फोटोदा लैसु कतुना इकाई खुनबा उठकी मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की असिस्टेंट डायरेक्टर थौनाउजम बसंता राजनीति चंगलक्तुना नंबोल केंद्र की अवाद अपा यंगसिननबा अमदी मियामगी थबक तौननबा थबक्तगी पोथाबनी हाइना बसंता की अपोपा थौनाउजम चावना फोंदोखरे ISTV का अखनना उनबदा चेस चावना हंदकी टर्म असिदी महाक मसाना अदुम मिखल थेंगनखिगनी नंबोल केंद्र अमदी मणिपुर मियामगी दमक कथोकनी गवर्नमेंट ना सिंगनरप खुदिमक मार्क्सु सिंगनगनी हाइखे जानपा बसंता महाना भोट लेपकनी हाइदना अखोय डिजाइन तौरेबनी अंदकी लाखदब इलेक्शन ददी अहाना भोट लेपकनी अइमुंदी नंबोल केंद्र की दमकता थवाई फाव थारोबसु अखोय लॉइन सैक्रिफाइस तौबनी रोबिताना चरा हेलिबा खोंजंग असिबो महाकी पिकलिबा मचासिंगी येंगदुना तौदनबा हाइजरबा फावबदा महाना लौद्रबनिना माना पांगथोपा थबक्ता मखाताना करिसु हाइनिंगाई लेट्रे हाइना सलाइ अपुनबा नुपी लमजिंगदुप सनुलागी वाइस प्रेसिडेंट खेत्रिमयु मेमतोम पाउमिसिंग फोंदोखरे सिंजमई चिंगा मखादा लेबा सनुलागी ऑफिस ता पांगथोपा पाउमिसिंग उनबदा माना मखातारदुना शर्मिलाना चही तरुक चरा हेंदुना तानबा पांडमदा माई पाखिद्रबा असिदा परा अमा ओइरगा रोबिताना मखाताना चरा हेंदगी खोंजंग चंगसिंदनबा हाइबनी मांगना चरा हेंदुना एक असिगी मायोक्ता चथबगी महुत्ता अतोपा खोंजंग अमदा चंगसिनसी हाइबगी अपील तौबनी हाइखे जिगी येंग आइरगा नंग चरा हेंगनो हाइबा खकी हेंगसी अकोइ नुआइते यानिंगदेने हाइबा खकी दमकता कोइ लौरगा माबुसिदा अदुदा लई अकोइगी पियते अमरोमदा रतन की मथक्ता वांटेड लाउथोपामदी मणिपुरदा ILP चेनहलो हाइदुना चंगसिलिबा खोंजंगी सरुक अमा ओइना सिंजमई थोंखोंदा चथरिबा खुथांग चरा हेनबा ngasisu मखाताना चथरी
ngasi salai apumba nupi lamjinglup sanulagi thongmisingna khongjang changsanki Panduna Ladiba casing Roshinana Pandamda Manipur State Legal Services Authority na Sinduna National Lok Adalat ngasi Cherap Court tapang thokre bench mari amadi mobile court ani hangdutuna case kaya loisinki DM College Road amadi Patsoida mobile court ani hangdutuna case kaya loisinki District and Session Judge Imphal West Manoj Kumar na Imphal West amadi Imphal East punna case lising ama loisinana papandam thamle haina phongdoroli सही इसी सुपना सेकेंड सैटरडे खुदिंगी तौगदोबनी ngasi akhoi Imphal East West natana atopa district singa su loino tawri adna paja mayam da khoina thamjari ba wakhamdi masigi lo adalat sigi khudong chaba lobiyo aduga benki na taba civil case kumba case ki singsi tu lo adalat se hek loisan iba taragadi makha tana atopa mathak ki course ni satpa yadre haibisi maga mayam da paja mayam da khangbi gadobni Manipur State Legal Services Authority Makada District Legal Services Authority Tamenglong na Sinduna National Lok Adalat Thoram SBI None Branch da ngasi pangthokre adalat asida punna case kunga taret loisinduna lupa lakh taret lising marfudra gani thoi henbagi senfam da yanaba purakre thoramadu da CGM Tamenglong Enotunesori Advocate Kaisam Dhane SBI None Branch ki manager Rajesur Susal Yaki thoramadu ki tungda Enotunesori na luchingduna None Bazada Leriba Grace Children Home gi fibam yengsin ki khongchada duda District Child Protection Unit Tamenglong gi Legal Officer Premjit Susal Yaki Narcotics and Affairs of Police Border na Miyoi Ahum Opium KG Taraga Konana North AOC Leba Tamfa Hotel Mamangdagi Karang Nungtil Fari Haidi Makoi Singh Adudi Ajay Gupta Chai Kuntra Gumdoi Apokpa Vijay Kumar Jitendra Gupta Chai Kuntra Apokpa Hari Shankar Gupta Amadi Lalit Kumar Chai Kuntra Apokpa Lekhidrabad Dayal Das Makoi Ahuma Uttar Pradesh ki Tongan Tongan Bamafum Sindagini Haidi Makoi Dagi Opium KG Taraga Konana Sale Oinasu Lupa Ising Taranitoi Chani Fagale Haidi Local market makoi dagi pagaliba opium kg tara asi lupa lak manga rongi oigani hari masigi matangda na police station na case ama lokotuna thizinba hokre haina police ki PRO na khangalakli Kumbi Kaitel asi mai ising ningthina phangan biduna matamga chana ba mongda semgat pinaba Kaitel fambisina ISTV News ta phongdoroli Kumbi Naga Panchayat orambadagi Municipal Oidana Tabak Thorom Mapungfana Chanaba Hokrabasu Kumbi Kaithelda Awarapa Kayana Pik Thale Port Yoliba Amadi Port Labor La Labor Muisina Chawno Kudung Chadaba Mayok Nari Haina Kaitel Fambi Ima Amana Phungdroli Amaromda Insang Yombi Nupi Amana Atai Kaithel Singa Yengna Rupada Kumbi Kaithel Asi Fibam Yamna Sole Hauzik Fauba Sarkari Mari Ledavasina Kaitel Asida Mai Than Bidri Kaitel Asi Mapungfaba Kaitel Amu Oidaba Honavyu Haina Phungdroli Manipur State Legal Services Authority Imphal na sponsor Tauduna Legal Aid Clinic Yaripok Nungbram na Social Development Organization Yaripok Lai Manai ka kusam na duna nomugi oiba Legal Awareness Program ama ngarang Imphal iski Yaripok Lai Manai Thongkong lampak tapang thokre Tharamadu ta Thawbagi Treasury Officer Kaisam Biju Andro Police Station gi OC Riyazuddin Saha All Manipur Lady Advocate Association gi General Secretary L Asapurna yauna myoy kya na saruk yaki Manipur Women Foundation at District Legal Services Authority ga kusam naduna Legal Awareness Program ma Thawbal District ki manung chanba Nongpok Shengmai Kumbi High School da pangthokre Tharom ga mari leinana athoba singbu suning singki Tharamadu da Sikhong Shengmai Municipal Council gi Councillor MD Tolan Saha A Chandramani amadi OC N Siam amadi tongan tongan ba myoy kya na saruk yaki Protection of Women from Domestic Violence amadi Right to Education haiba topic ta akang ahisingna wa ngangki Athobu singi ningsing numika mari lenana pangai de leba retired IPS Manglem Jaw singa gi yumda khundapom kendra gi menung de leba tongan tongan ba senior citizen singi oiba get together gi tharoma ma pangtokre tharamadu da ex minister Konsam Tomba Dr. Kala M Tomba madi retired IPS Manglem Jaw na maroiba musing oina sarwyaki tharom ga mari lenana S Manglem Jaw na ngasi pangtholiba tharamasi khundapom kendra gi menung de leriba awara passing amadi chakwa tharang gi thabakta Alamasing asiga tanaduna thabak kaya pakhanaba hona naba khananainabani mifamaduna ngasidagi khundapong kendra gi oina senior citizen singi forum amasu semlagani haike
Lions Club of Kanchipurna Kekrupata ngasi u chara kaya thakre tormaduda club asigi maroeba thau puribi kaya nasar yaki malim gi holodiba inga sagi fibam asi ngautuna thamnana bohana bada kharadang orbasu mateng oinana bapanamda u chara sing asi thabani hari Sambai Youth Club nasu athoba singi ningsing thoram Sambai Community Hall da pangtutuna athoba singi mafamda hekaleka tamki thoram gi sarugama oina barebak ningbada yumfam oiba sereng amadi isei changdamnaba pangthoki Party Student Organization Lamphel Bras amasung Young Party Association Lamphel Unit anina punna sinduna lemna e dan tawbagi kem amang asi Rims Hospital gi blood bank tapangthokre miyonifu hembana e dan tawki igi darka lerakpada miyam gi mateng oinana kem asi pangthopani haina Young Party Association gi advisor Nengthiang Khamna phungdorli Kurai Kendagi Chakwa Tharamgi Oiba Wafam Sinkhana Naba Polling Station Singi Development Committee Oiba Mifam Mangasi Kurai Kendagi MLA Dr. NG Bijoy Gi Yumda Pangthokre Tharamaduka Mari Lenana Patriot Day Gi Tharam Su Pangthoke MLA Bijoy na Kurai Kendra Chakwatana Manipur Chakwata Yadabana Tangai Padara Mifam Si Pangthokani Makhatana Wara River Polling Station Singi Su Pangthokani Haike Singjamai Kendagi Manung Chanba Thongam Lekai Gi Mapam Singda BJP Gi Executive Member Yumnam Khemchan Gi Miyang Makhada Lambi Semjin Kre Lamdam Adong Gi Miyamna Khemchan Bu Thagatpa Phungdorli Singjamai Waikhom Lekai Gi Ward Number 13 Ki Nupi Singna National Food Security Act Ki Makhada Cheng KG Suna Phangde Haiduna Waikhom Lekai Gi Radha Mandapta Mifam Pangthokre Nupi Amana Kendra Sigi Ward Number 13 Madi 13 Cheng KG Manga Piraga Ward Number 13 Karigi KG Mari Khak Piribano Hiram Sigi Matangda Mari Lenaba Singna Yengshin View Haike Lambi Thong Sem the Bagi Nuaitaba Lading a Maraxida Amuksu Aikogi Sakho Amuksu Tadale Kori Medley Aduga Makoina Naharona Demand Tobani Aduna Adu Tobani Haidana Mayamna Moina Cheng Sudanapi Tarasuba State Assembly election da MSCP gi ticket Michael Thengna kiba retired IPS Nunglepam Samananda active politics tagi potharagani haina lauthokre ngasi uripokta leiba bahake bem da pangthokiba pawi mifam amada Samanandana masana handak Lions Club fi chahi Malfudraga mapan suba kumon thorom Japan da yaw bachatpada laibak thibadagi accident thoktuna make hakchangi fibam doctor na potharo haibadagi active politics tagi pothanaba firep asi lobani Politics tagi potharabasu mahana khangjaba haijaba sing miyamgi damak hangbirakpa matamda mateng pangnaba sem saduna leire haike ngasi August ki tang 12 asi KCP gi lambi sangrup miyamgi fingang lambi MFL gi taraganithoi shuba mapokumon thoram lakpada Wesia amasung kanglaipa ki miyam doinana lamdam asida yawa lanteng junction minariba Yawalo Kudingmaki Mafamda KCP ki President Aduga Military Affairs Committee ki Chairman KSS Laba Mitena Yafa Pausal Pirali Yafa Pausal Asina Haukiba Matam Singda Jungshin Nava Lanpam Singda Yang Navada Landaduna Apunbagi Pangal Kayara Utkre Adubu Maduda Pen Toktuna Lefam Tokte Hari Wesia ki Machinana Amasung Maru Mapang Oiba Purupcha Singi Apunbagi Pangal Sagat Pahabazi Kanba Yaroidaba Yawal Kongthang Amani Jerol asina makha taradana India dagi tokhai tanabagi junction lagliba state asigi ningtam lalauga India gi manung da chathariba amanba system adu anova apaba amana mahut sindok hinabagi lalauga lalau ani asigi manung da khenaba kaya leirabasu animakta iman manana licha sing leitabadi nate taragani thoi suba MFL gi kumon numit asida Iraipak iramdam amasung yawgi thangai sengna oiriba phibam sing asi mamutta na nenabaga loinana miyambu amasung Yawolbu kanana bukhana bagi mahuta isagi aningba natraga apamba kharagi damak aramba lambida karigumbada su chatpa hongnade aramba lambida chatpa haiba asidi yawol wayel gi ona taina bukong thangni khang bakan baga loinana hayengi damak lantheng minasi haina chairman gi yafa pausal asina haidi marathana temba break amamo Miyam ki Noiraba Pausal, Mathangda Domna Delhi Jetpada Look Active Hospitality Services na Miyam da air conditioned rooms at Nick Cuisine Amasung taxi ki khudong chabat ham. Please contact 0999055302 or 0982181943. Look Active Hospitality Services, assurance redefined. Build your success BYS Palace Compound Machalema School. 16 metric parikada ina 6% taba ngandare pasi. No ba amasung BYS coaching institute ani matra grade division BYS ki hostel da lejana BYS ki connection to region course ani ma biyawa ga mai papa si mandare kiran
Admission is going on. Saraswati Coaching Institute, Chingmairong Khongnang Anikarak Imphal. Admission open, regular course for NEET 2017. Commencement of class 8 in August. Attractive features. Special concession for ex-student for Saraswati. Study material from Empower New Delhi. Analysis of NEET model question. Special concession for rank holders and score 80% and above in class 10 and 12 board exam. We nourish your future. Managing Director. Break matungda mukana para mausari. Matong kaya mamangdagi sembidana lalaba moirang kendra gi manung chana kwakta gram panchayat ki marung low channel mapadagi tera kongsang bi lemeram fauna ba lambi kendra sigi MLA M Prithviraj na lekai miyam ko loina ngasi semjin kre. Manipur Left Handers Club na sinduna Malem gi Left Handers J Thorom Maria Montessori Senior Secondary School da pangthokre. Thorom asida seksakpa Bobin filmmaker Sanju amadi cameraman Nabusu Saruk yaki. Self-Employed Finance Investment Kakching Branch ngasi Kakching Kunyai lekai KMC Rota pangthokre. Thorom aduda Sefi gi Director Sunday Akoizam, Board Member Ranjita Akoizam, Kakching Branch ki Manager Nirmala Susaruk yaki. August Nipanda Imphal Police Commando na Jennings Gate Maya Auto Parking dagi fare hariba Thinguzam Puinabati Jai Nifuga Taret Apopa Lekhidraba Ibohal Lefam Kurai Konsam Lekai hariba Myo asi RPF amadi masigi Lanmi Sanglo PLA ka karigumba hiram amatada mari lena de haina Front asigi Chief Department of Publicity Banking Vicherol amana Singdurali. Yaripok Thambanu Seije Marub Kam Library Yaripok ki Kunguhumdoi Suba Mapok Numit Pangthopaka Loinana Lubasina Puthokpa Taret Lakshuba Chahi ki Chepong Thambal Puthokre. Bisnu Nahadale ba Yaripok Badminton Association ki Indoor Stadium da Pangthokba Tharom aduda Parliamentary Secretary Kaisam Megachandra Seije Marub ki President Raghuvir Thiam amasung Yaripok Municipal Council ki Chairperson Laisram Haripriya Risu Saruk yaki. Tharom ki sarukama oina Sereng Saidinaba masu Pangthoki. Educational Sports and Culture Organization asinduna ahanba open category Sereng Thiba Changdamnaba ma Maribak Ningbasingi numitta yumfam oiduna Lamsang Primary School da pangthokre. Changdamnaba aduda Sambalai Sepil School Kumbigi Maheroi Maislam Baby Lingjel Chanuna ahanba CC High Secondary School Maheroi Moirang Them Amarjina Anisuba Kanglaipak Modern School Singdagi Tongjam Tambasana na ahum suba takre. Manipur Interstate Taxi Service Workers Association amasung North AOC Auto Association na North AOC dagi number 4 piece tara manga amadi khaini kautada yauramba number 4 kara mioi mari dagi fagakre fagalaba polam sing mai thaduna mangan kre lanai lup singna mayai ka ba jinjak asidagi ngak thokna ba lokholaliba kongtang asida government na miyeng changbina ba puning chungsili. British ki loilam lenga tagi lamdam asibu ningkha tamkiba chahi humfuga mapan surakpa Manipur gi ning tamba numit August tara marina lakpada lamdam asida leriba furup khudingmak Civil Society Organization ningtam ihawgi organization sing pumnamaki mafamda KCP poire meiti lupi chairman poire meiti lup na yapa pausal pirakli lubasigi chairman masana thokpa cherol amana numit asina lakpada lup asina ningsing thorom pangtokna laikhidraba ipa ipu singna chatlamba liklam launchet kranglon ngak na chatpa ngamjagi haina WhatsApp ga loinana mama lebak nungsibagi wakalon amadi mama lebak kidamak thawai thaba ngambaga loinana miyam nasu lamdam asigi ningkha tamkibagi numit asi pangthopiu amaromda August 15 India gi ningkha tamba numiki mayokta miyam na amata oina lebinasi August 15 gi Bharat ki ning tamba numit asida loop asina boycott tawre hairi Athawal sing ningsing numika mari lenana Yasku Sawai Lekta lamtu sembagi tharomama pangtokre Moirangkhom Boys Club ki members sing asindana pangtokre tharomaduda BJP ki executive member Nongthombam Helen Drogi Makedagi angamba mateng panglapagi damakta su thagatpa phongdoki Thasi tanganida Imphal dagi mioi tara mathoina saba team ama Mutwa Bahadur na luchingduna mandlegi akoibada maitei khundari bampham singda chatuna unakre Mafam aduta leiba lining thau larenbi fizol hombaga loinana lekhidraba hizam irabot ki mongpham ama oiriba tango khunda suchatuna mathau manga pangthoki haina Mutwa Bahadur na phongdorakli National Deworming Day ki tharom Kampopi da pangthokre Community Health Center Kampopi na sinduna pangthokbe tharom da Health Center asigi Medical Officer in Charge Dr. Simte
District Immunization Officer Dr. Tauthang na jingba miyo kya na saruya ke Dr. Simtena Thoramasiga mari lenena wafam kaya su phongdoki. Salai apunba nupi lamjing dupki advisor yumnam ibetoina Dr. Bia Ambedkar International Award English ni tarataruk phanglakpada sangai pro mamang lekai Women's Welfare Association na thagat paphungdroli Nepra Menjo Pokri Mapar Women's Voluntary na su award si chapmana na phanglakpagi damakta su thagat pa phungdroli. Imphal Western Club Uripok Kumantem lekai na Patrice Jega mari lenena ngasi nauram thongdagi flyover makong fawwa lamtu sengdokre. Hauzik sanabagi pau. Ngasi sanabagi pau da Thawbal District Amateur Boxing Association asinna marirak shuba district level boxing championship August 18 Kumathoi Fawba Multipurpose Community Hall Wangbal Thawbal da pangtolagani. Association da affiliate Tauraba Unit Club Association na organizing secretary da contact tauna naba khangali. District Table Tennis Association Imphal West na sinduna kuntagamari rakshuba District Inter Club amasung State Open Ranking Table Tennis Championship September amadagi mari fawba Indo Stadium DM College campus da pangtolagani. Manipur Table Tennis Association da affiliate Tauba District Table Tennis Association singna entry form pisilak naba khangalakli. Manipur University Sports Committee Media Makada DM College Commerce na sinduna Assam Arun Kumar Memorial Manipur University Inter College Table Tennis Male and Women Tournament August kundagi horagani August 19 faw manungda entry pisilaknaba khangalakli. El Subhaspu Thangta Federation of India gi President oina khalakli Mapu President oina khalakpada Huyan Lalong Thangta Association na nungaiba phongdokre. Ahanba Mayang Imphal State Level Open Chess Tournament S Premjina point kumapan phangduna title lokre. Manipur Chess Association gi biyeng makada Mayang Imphal Chess Club na sinduna Mayang Imphal Puja Mandota chatarakiba tournament S Jibona ani suba RK Datana hum suba best veteran na S Sarat amadi Chess Jugeshwar na takre best from Hillstar NK matches Wangbo amadi Kamai Kamson ta take junior understanding player da GA Aerosmith amadi CS Akash na takre best promoting player da MD Azhar Khan amadi Abdul Ghaffar na takre. District Sports Association Thawbal na sinduna Charangpat Maning Lekai Playground chathariba L Betombi Memorial Super Division Football League Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da hisuna LFC bu goal ani sinoda amadi anisuba match ki sanakiba da AFC na LFFA goal mga sinoda maithiba pikre. Wangu Laifam Youth Association gi sanori singi damak amom sova maitei na uniform amadi sanabagi machang mathum kaya khusinakre. Makataba sanabagi pau boyai ningthauzamdagi phongbigani. Ngasigi sanabagi pau da shooting Manipur Rifle Association na sinduna Khuman Lampak Sports Complex ki shooting range da tha sigi tang tara dagi nupa amadi nupi shooter samaga tara ni thoina saruk yaduna chathariba kuntaruk suba all Manipur shooting competition gi ngasi pangthokhiba meter taragi men individual .177 pips at air rifles da Imphal Iski M Malem Nganbana point chahunga humpumapal phangduna ahanba district asigi KSS Mangalna point chahunga humputaruk phangduna ani subamadi Imphal West ki yaiwaiba atomna point chahum yankai humdoi phangduna ahum suba takre. Category asigi junior men individual gi pangthokhibada Imphal West ki L Langam Maitei angomna point chahunga yankai taret phangduna ahanba district asigi yaiwaiba atomna point chahunga yankai humdoi phangduna ani suba amadi District asigi S Daudasna point chahunga nipuni toy phangduna ahum suba takre. Youth men individual gi pangthokhibada Imphal West ki Sanasam Daudasna point chahunga nipuni toy phangduna ahanba Imphal West District Rifle Association gi Premsan Chongthamna point chahunga kunthani toy phangduna ani suba amadi Imphal East ki Aribam Pravin Sharmana point chahunga kuni toy phangduna ahum suba takhi. Meter taragi women individual air pistol NR championship ta Imphal East District Rifle Association gi Sylvia Lokrakpamna point chahunga yankai mari phangduna ahanba Imphal West District Rifle Association gi Irengbam Rimana point chahunga nipumatoi phangduna ani suba madi Imphal East ki KI Sultana na
point chahumga nifumathoi phangduna ahum suba taki category asigi junior women individual da Imphal East District Rifle Association gi Sylvia Lokrapon na point chahumga yankhai mari phangduna ahanba Imphal East ki yaifaba telem na point chahum kunmafal phangduna ani suba madi longjam Sylvia sanuna point chahumga taramafal phangduna ahum suba takre meter taragi youth women individual gi pangthokhibada Imphal East District Rifle Association gi Sylvia Lokrapon na point chahum yankhai mari phangduna ahanba Imphal West District Rifle Association gi Gurumayum Jesina na point chahum yankhai mathoi phangduna ani suba madi Imphal East ki yaifaba telem na point chahum kunmafal phangduna ahum suba takre meter taragi women novice individual gi yar pistol gi pangthokhibada Imphal West District Rifle Association gi sagol sem Jessica na point chahum gatra mapal phangduna ahanba Imphal East ki T Bidyarani na point chahum tra manga phangduna ani suba madi Imphal East District Rifle Association gi Pinky Sandam na point chahum supna mapal phangduna ahum suba takre meter taragi men individual .177 pip side air rifles ki pangthokhibada Imphal West District Rifle Association gi CIS Biswas na point chahum humphum doi phangduna ahanba district asigi N Govinda Mai na point changwa humphum doi phangduna ani suba madi Imphal West ki Robert Sanasam na point changwa ga niputaret phangduna ahum suba takre category asigi junior men individual gi pangthokhibada Imphal West ki Y Ghanasya Maitei na point changwa ga humphumanga phangduna ahanba Imphal East ki KSS Bidyasor Maitei na point changwa ga yankhai humdoi phangduna ani suba madi Imphal West ki Robert Sanasam na point changwa niputaret phangduna ahum suba takre meter taragi Piston Women Championship individual da Imphal East ki L Misiha na point chahum yankhai phangduna ahanba Imphal West ki K Lingthoi ngambi na point chahum nifu taruk phangduna ani suba madi district asigi Soibam Saya na point chahum ga nifu taruk phangduna ahum suba takre category asigi junior women's ki pangthokhibada Imphal West ki Kangabam Lingthoi ngambi na point chahum ga nifu taruk phangduna ahanba takre youth women individual championship da Imphal West ki Kangabam Lingthoi ngambi na point chahum nifu taruk phangduna ahanba madi Imphal West District Rifle Association gi Duni Khaidem na point chahum ga kunthra taruk phangduna ani suba takre satharkhiba competition asi hayeng loisillegani Table tennis Manipur Table Tennis Association gi miyeng makhada District Table Tennis Association Imphal East na sinduna tha sigi tang taramatoi dagi Dem College campus ta laiba indoor stadium da nupa amadi nupi tennis sanaroi Maipur tara na saru yaduna chathariba manga suba state open ranking table tennis championship ki ngasi pangthokiba youth girls ki singles ki final da Thawbal district ki Ais Senorita na Imphal West ki M Bindia bu set ahum anida maithibu piduna title lokre youth boys singles ki final da Imphal West ki K Rohit na Imphal East ki A Byron bu set mari sinoda maithibu pikhi junior girls ki final da Imphal West ki K Rohit na district asigi Ais Rudy bu set mari amada maithibu piduna title lokre junior girls ki singles ki final da Thawbal district ki Ais Senorita na T.S. Monica bu set mari sinoda maithibu piduna champion oikre cadet boys ki singles ki final da Thawbal district ki M Yohen ba amadi Imphal West ki Coleman N ga sanaragani sub junior girls singles ki final da Thawbal district ki Ais Senorita na Imphal East ki T.S. Binita bu set mari sinoda maithibu piduna title lokre women singles ki final da Thawbal district ki N Anana Manipur Police Sports Club ki S Thajaman bibu set mari sinoda maithibu piduna title lokre Kaching football District Sports Association Kaching na sinduna association asigi playground da team mari na saru yaduna chathariba second division football league tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta Development Youth Association Elang Khangpokpi na Juvenile Association Kaching bu goal mari sinoda maithibu pikre Development Youth Association Elang Khangpokpi gi maipapugi goal singadu L Bikram na match ki konithoi suba humpunithoi suba madi humpumapal suba minute goal ahum sanki atopa goal aduna E Nilakanta na match ki humputare suba minute sanduna match asi maipakibani ngasi sanakiba match asida Juvenile Association Kaching gi sanroi SA Shankar amadi KSS
Indranata Center referee na yellow card piki. Hauzik ngasi nomugi oiba ingasai pau kumbigani. ICAR Lampel Patigi Pangba Pauda Ngasigi Kwaidagi Sakiba degree Celsius Kuni Kwaidagi Ingba degree Celsius Kuni Toitas Miktare Nungshita Yauba Ising Manilgi Sang Ayukta Sadaban Toy Tilda Sadam Putragre Wiki Ngasigi Nong Sukide Maruba pausang amuka napizari. Manipur amani Manipur gi wangmada ngasi maribak ning basigi numit Thaurom Park sana pangthong nakre. Ekoi su isagi ojaba thadokna imaleba ki dama kari guma khara di kathokpa mathau tai hana Manipur gi governor V Shanmuganathana na phongdokre. Amadi JCRPS ki kangbu amana Manipur gi governor unakre. आज टीवी ने पिज़्ज़ा पाव मता स्पेशल जरी मीन ताबली बिस्कुआ मुकाना कुम जरी